Ya kongeye kubaha ikaze bakunzi b'Ingiro TV, nimwe bakunzi bacu kandi nimwe dukesha abasubscribers bose tumaze kugira kabisa. Nk'ibisanzwe ndi umuhungu wanyu Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Ndagira ngo mbabwire ko muri weekend hari imiriro kabisa, hari imiriro ikomeye cyane. Yiyatsaga nta kibiriti kabisa, ntabwo byagomberaga ikibiriti kugira ngo imiriro yabonetse muri iyi weekend mu match yose yabaye, ngo imiriro ibashe kwaka, nta kibiriti byasabaga rwose, dore ko amakipe yagiye yasurana muri handball, muri rya rushanwa rya Coupe du Rwanda 2025 ryaje kuba rikomeza, aho kuwa gatandatu hari gukinwa kimwe cya kabiri kirangiza kugira ngo hashakishwe amakipe azahurira kuri final, ubundi agacakirana ibintu bikaryoha cyane. Kuwa gatandatu rero hagombaga kuba imikino yagombaga guhuza Police Handball Club ndetse na ADG Handball Club, hakongera hakaba hari kuba indi match yagombaga guhuza APR Handball Club ndetse na Nyakabanda Handball Club. Izi match ibisubizo zaje gutanga n'imiriro kabisa, aho Police Handball Club yaje gutsinda ADG Handball Club ibitego 35-25, mu gihe APR Handball Club yaje gutsinda ikipe ya Nyakabanda Handball Club ibitego 41-26. Ibi bisubizo rero cyangwa se izi resultats zo muri izi match zikaba zarahesheje ikipe ya Police ndetse n'ikipe ya APR kugera kuri finale. Ubwo zaje gucakirana kuri iki cyumweru, nabwo ndaza kubabwira resultats zabonetse, kandi rero aho aya makipe ari ADG ndetse na Nyakabanda zari buhatanire umwanya wa gatatu kuri iki cyumweru, naho ndabanyuriramo mbabwire uko byagenze. Kuri iki cyumweru rero nibwo hari hateganyijwe finale, nivuga finale wumve finale y'ingabo, aho Police Handball Club yari bucakirana na APR Handball Club. Murumva rero ko ari derby y'ingabo, aho kuri iki cyumweru zaje gucakirana rero ikipe ya APR igatsinda Police ibitego 28-25, ibi bigahesha ikipe ya APR igikombe. Police bikayishyira ku mwanya wa kabiri. Police yahise igera ku mwanya wa kabiri bitewe n'uko APR yari imaze kwinyagira ibi bitego 28-25 byose. Ni ukuvuga ngo rero ikipe ya APR yafashe ikipe ya Police yikubita mu mifatangwe kabisa, irayunamisha yivisha imyuna hariya kuri stade ya Kimisagara Youth Center kabisa, abenshi muhazi nko kuri Maison de Jeunes. Hariya kabisa amakipe yari arimo kugaragurana kabisa, acakirana gake gake, gusa match yageze hagati irashuha cyane. Abakinnyi nk'aba Mbese Utunguwe, abakinnyi nk'aba Kabongo ndetse n'aba Cedro kabisa bagiye bigaragaza hariya cyane, aho umukinnyi wita Kibonke kabisa yaragurukaga neza cyane kabisa. Injangwe n'ingwe barabibeshyera kabisa, nibizi kuguruka, uyu musore yaranangaje cyane. Rero andi makipe yahatanira ku mwanya wa gatatu ni ikipe ya Nyakabanda Handball Club ndetse na ADG Handball Club, aho ikipe ya Nyakabanda Handball Club yaje gutsinda ikipe ya ADG Handball Club. ADG ni ikipe hariya muri Gatsibo, kabisa. Ikipe ikaba yaranitabiriye amarushanwa ya FEAC hariya muri Kenya kabisa, ikaba yaragezeyo cyane. Nyakabanda rero yaje gutsinda ikipe ya ADG ibitego 31-30. Ibi bihesha ikipe ya Nyakabanda kwicara ku mwanya wa gatatu, naho ikipe ya ADG iza ku mwanya wa kane. Ngayo nguko rero izo nizo match zabaye muri izi weekend. Turacyabakusanya izindi match zabaye nko muri Umusambi Football Tournament, turababwira neza cyane uko bihagaze. Icyo usabwa wowe ni ugukanda subscribe niba utarayikanda, kandi nawe wayikanze ndagushimira cyane.
mukomeze kudukurikirana kabisa kugira ngo tujye tubaha ama updates agiye atandukanye kabisa, izi miriro ntizijye zibacika rwose. Ngaho nguko rero match zo muri Coupe du Rwanda 2025 handball zaje kurangira, ikipe APR kabisa, APR Handball Club yegukanye iki gikombe cya Coupe du Rwanda 2025 handball. Ubwo niyo yabaye iya mbere, ikurikirwa n'ikipe ya Police, haza gukwirakwiraho Nyakabanda ndetse haza gukurikiraho Adegi Handball Club. Aya makipe yose rero akaba ariyo yaje kuba akina muri iyi weekend, ndetse n'ibindi bitandukanye tuzajya tubibagezaho cyane. Iyi ni Ingiro TV, njye ndi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Mugire ibihe byiza, asante.